Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruka info mbasuhuze ariko kandi mbagezeho inkuru y'agahinda, inkuru irimo umubabaro mwinshi cyane ku bakongomani bose aho bari. Biraza guterwa naho n'uruhande uriho, ni muri ku ruhande rw'umutwe nyeshyamba za 23 uraza kugira election yawe. Nanone kandi ni muri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa FRDC, nanone uraza kugira election yawe kuri aya makuru ngiye kukugezaho. Ariko nyamara mu byukuri aho uri hose wagombye kuba ubabaye cyane, ahubwo no gusengera ibi amakuru ngiye kubwira, uri gusengera abakongomani muri rusange cyangwa se abantu bari hanga mu bice bya Zanzibira. Ntago byoroshye naka na gato cyane. Nzibira irimo agahinda, irimo amarira menshi arimo kugenda ayigeraho. Mu kanya gato cyane tumenye inkuru itari nziza, inkuru hano ya Nzibira ikurikirana niyo ku munsi w'ejo. This is too much. This is too much. This is too much. So rero ndaje mbikugezeho nkubwire Nzibira mu byukuri drone nanone kandi irongeye ikora amabara abagira ku 8 barimo abagore 5 ndetse n'abana babo. Of course urumvikana nabwo murabyumva nyine, harimo n'abari batwite bose bakaba bahasize ubuzima kubera drone ibintu yakoreye. Iyi drone kandi ikabiturutse mu gihugu cy'u Burundi. So turagenda tubigarukaho rero tubabwire rero uko bihagaze. Turajya ahangaha za Kamituga ubu tuvugana umutwe nyeshyamba usa nkaho babaze kwigeramo kuko mbonye mu kanya barimo barahunga bahungira ku mamoto birukanka cyane. So tugiye kugera tubirebera hamwe muri rusange. Hanyuma kandi turajya nanone kandi tukurebere hamwe uburyo umutwe nyeshyamba wamaze gufata decision simusiga yo gusubiza ibitero aho biri guturuka ngo turagaruka muri Bujumbura, aho rero ubu tuvugana Bujumbura igiye guhura n'uruva gusenya. Turagaruka kandi kuri Wazalendo zirimo guhunga Karemi tayari Wazalendo zirimo zirayihunga zerekeza hehe. Turagaruka kandi ku mirwano ikomeye cyane yongiye kubura hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, ku Rwanda gukomeye cyane Maniema. Hanyuma hari abantu basindutse barwanira imirimo Uvira, hanga Uvira rwagati Wazalendo na FARDC basubiranyemo bararwana koko, twababwiye impamvu. Turagaruka ndetse n'ahandi babongeye kurwanira ahanga Maniema. Icyo bari gupfa byose tugiye kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Murumva ko namakuru akomeye cyane rero ari kutugeraho muri kano kanya, rero impamvu tuvuze ngo tugomba kuyabagezaho. Ariko kandi mu yandi makuru turabwira ko bitunguranye Israel yahaye Ukraine ubwirinzi kabuhariwe bwa Patriot. So rero ntago byoroshye ibisubiye kuba bikurura indi mirwano ikomeye cyane rero, cyangwa se ibindi bibazo bikomeye cyane hagati ya Ukraine y'Uburusiya ndetse na Israel. So byose tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange. So urumva ko namakuru y'igicamunsi agiye kuba arimo amakuru menshi cyane y'ibihagaze cyangwa se yuko bijiriwe kuri tere y'imirwano. Rero mbahaye ikaze murushaho kugenda mubana natwe muri rusange. Shakwa ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se usanzwe bana natwe, reka tugusabe inkunga ikomeye cyane no gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo uko dushyizeho inkuru nawe ujya umwe mu bambere bo guhita uzikurikira. Yego nibyo rero. Hanyuma rero nkuko rero ndababwira munyemerere mbaha ikaze mu kiganiro cyacu ro ku buryo burambuye. Turebere hamwe rero inkuru y'amarira ingezo mu kanya nibwo nari ndi gutegura inkuru nk'ubisanzwe nkuko nsanzwe nditegura. Hanyuma nakira telefone ndetse iri iherekejwe n'ama video imbwira ibikomeje kubera ahangaha muri Nzibira na gace mu byukuri kamaze gukangaranya leta ya Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Leta ya Kinshasa amakuru amaze kumenya ngo niyo mu byukuri bafatanyije ku rwego rukomeye cyane, yewe ndetse ngo nabo bacancuro kugaba ibitero biremereye cyane hano muri Nzibira. Nabonaga mu kanya katambutse bari kwikomanga mu gatuza bavuga ko ngo baba bamaze kwivugana babimita Byamungu Bernard. Uyu nguyu ni chef adjoint cyangwa se general adjoint wungirije umutwe nyeshyamba cyangwa se wungirije General Sultani Makenga, ubwo ari gukoresha inama. Kare naye babwira nti amakuru hari nuko ngo bari bafite plan yuko barasahariya muri bira bice bakamurasiramo. Ngira ngo rero icyo nababwira cyo inkuru ya nyayo amakuru yuzuye kugira ngo ntibize no kugenda bibatinza nuko uyu generali atigeze hagwa batamurasiye nkuko bari babipanze. Gusa muri plan bari bapanze ko uko byasa kose bagomba kugira abayobozi ba 23 basigarana hari muri Nzibira basi bakabarasa nabo byibuze bakavuga ko bihemuye. Nicyo gitero buriya cyari kigamije niko amakuru avuga.
igitero cyari giturutse mu Burundi cyari kigamije kuza kwihimura. Nibyo kiri muri kucyumva. Kwihimura nta kundi kwari kubanza guhorera mubyara wa Neva warasiwe hari yanzibire ejo bundi ubwo yaragiye kuneka ko ingabo z'u Burundi zitarimo ziragambanira Neva muri nzibira zikaba ziripotinga ku bushake barangiza bakavuga ngo bapfuye barashwe cyangwa se ngo bafashwe matekwa. Nicyo yaragiye kureba hanyuma abagabo bahita bamurasirayo. So rero igitero rero nta kindi cyagomba gukora cyagombaga none rero guhitana bya Mungu bakamurasiramo hariya ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko mu by'ukuri ntago ariko byagenze. Twihuse rero amakuru avuga ko iki gitero kiri kuza kigira ngo gishegeshe ibirindiro ndetse n'ingabo z'umutwe nyeshyamba hariya muri nzibira ngo ku buryo bikuramo. Ariko mu by'ukuri bakanavuga ko bari kurasa abaturage cyane kugira ngo wenda abaturage baze kugeraho batangire bigaragambye bange M23 bavuga ko yabazaniye ibibazo. Sinzi mu byumva kuko murabizi ntago kubyasa kose ntago bavuga ko ari M23 iri kubarasa. Bo baragira ngo bange M23 bavuga ko yaje bazaniye ibibazo bayibwira isokemo hariya. So murumva na agahinda gakomeye ni inkuru ibabaje irimo agahinda cyane ndetse inkuru ibabaje irimo agahinda cyane. Urumva nimba bari gufata drone bari kubyumvikana na leta ya Kinshasa bagafata drone bakarasa abaturage nk'ubu bamaze kuguma abaturage benshi muri kano kanya gatambutse abagore batwite babandi bafite abana bakiri batoya babashishe drone ingo zabo barazisenye bari gusenya bari gutwika kandi drone mbibutse ko irashisha igikompra kije kirasenyagura kikarimbura hari naho usanga amazi ari gushya aho ni muri nzibira ku rwego rukomeye cyane. So iri rero bari kubikora kugira ngo bihimure ariko ibi nanone akaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri leta y'Ubujumbura cyangwa se ku gihugu cy'u Burundi. Izi ngabo ziri gukora ibi byose cyangwa se binavuga ko bari gukoresha abacanshuro nibo batangiye gukontrola zira drone ziza kurasa ahangaha ariko mubibutse ko nyine Bujumbura cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyemeye kuba aba defense cyemeze kuba amuri y'ibikoresho bya Kinshasa ndetse n'ahategurirwa ibitero bigabwa ku iki gihugu cya Kongo cyane muri bino bice. Ibi rero bikaba bishyira igihugu cy'u Burundi mu kangaratete bikujyoreza mu ntambara aho ibihugu bikomeye biri kuvuga ko kiri kwihagarika mu manga cyangwa se cyamaze guhagarara mu manga. Ndavuga igihugu cy'u Burundi cyamaze guhagarara mu manga harabura gatongo kisanga mu manga. Hanyuma nawe birebye koko usanga ariko kuri ibihugu by'amahanga bitari kwibeshya cyane kubera ko tubirebeye hamwe turaza gusanga ariko kuri 100%. Turaza gusanga ariko kuri 100%. Impamvu uvuga ko tuza gusanga ariko kuri 100% irago muze kubyumva. Amakuru dufite ariko vamo indani aratubwira ko ngo abagabo batari buza kugumya kwihanganira kuraswaho ndetse no kurasirwa abaturage baje kurinda kandi ngo baza aho biri guturuka. Mu by'ukuri bavuga ko siroga yabo ari ukujya gucecekirishiriza intwaro aho zituruka. Izo ntwaro rero zikaba ziri guturuka i Bujumbura Mercure ndadaye ku kibuga cy'indege. Bikaba binavuga ko hari izindi ziri gutegurwayo. Bikaba binavuga ko hari izindi ntwaro ziri guteranyirizwayo n'abashinwa n'abarusiya ku kigo cya gisirikare bita Kawati kami kakikarika kasika ibintu nk'ibyo. So aho aza kutubwira. So rero amakuru akaba avuga ko plani umutwe nyeshyamba umaze gupanga. Urumva barashe kuvejo bari kubarasa kandi bari kurasa abaturage bari muri nzibira babonye attack yanze
bakoresheje abacancuro, murabizi abacancuro bagiye hariya muri mu Bujumbura bigaburamo ibice bibiri. Bamwe bajya kuri plani yo muri systeme y'ikibuga cy'indege ndetse no mu ndege, mubona ko byatangiye gukora. Abandi bahitamo kuboreza ahangaha ku rugamba, kurasa ku rugamba rwo ku butaka, baraza bararasa biranga, bahitanamo babiri, cancuro babiri. Abandi babonye bikomeye bafatiraho barirukanka cyane, barahunga. Bari baje bakurikiye special forces zari zaje zahaguye zose, zahaguye zapfuye. Wazerendo zo ntubare, FARDC zo ntubare, zo ntuzibare rwose, zo ntuzibare, zo ntuzibare. Ibyo betubwira iki rero muri kano kanya? Amakuru dufite atuga ko nyuma yo guperereza bagasanga urugamba rudashoboka, rwabananiye, rwanze. Nyuma yo kubona ko urugamba rwabananiye, rwabangiye 100%, bafashe initiative, yafata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha indege za drone ngo no mara what. Kubera iki rero? Ndagira ngo muze kunyumva neza cyane. Uru rugamba never rwamwangiye. Kubera iki? Plani zose yapanze zanze, leta ya Kinshasa byanze, plani zose bapanze zanze. Ibi nene yavuze, nababwiye ko mfite amakuru yuko bagiye gukoresha uburyo bwo mu kirere gusa. Baravuga ati reka twatake ikiba kibe. Ikindi cya kabiri bari kubikora bo bumva ku bwabo basa nk'abari gushotora. Bari kubikora basa n'abari gushotora M23 kugira ngo irase Bujumbura. Ntabwo nzi ikintu Bujumbura yishingikirije, ariko bari kubikora basa nk'abagira ngo koko nk'ukuri M23 irase Bujumbura. Ntabwo mbizi ikintu bari gutagatinga, ntabwo nzi ikintu bari gutagatinga, kuko bazi neza ko ubwo bushobozi M23 ibufite bwo kurasa Bujumbura nk'uko biri kuvugwa mu binyamakuru. Bujumbura yari yaranze, ubundi mu by'ukuri yari yaranze kurasa Bujumbura, M23 yari yaranze kurasa Bujumbura cyangwa kwataka Bujumbura. Yari yarabyangiriye kuko amakuru nari mfite amakuru yuko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahamagaye bano bagabo ababwira ko bagomba kuba baretse gufata Uvira. Ngo bagomba kuba bagize gute baretse, ngo baretse gufata Uvira. Ni amakuru nanjye nyine ngenda nkurura. Ni nayo mpamvu abantu bibaje, kuko n'amakuru ahari bivuga ko n'umujyi wa Goma ngo bari barahamagaye bababwira ko bagomba kuba baretse gufata umujyi wa Uvira, umujyi wa Goma. Nibyo koko ibyo byarabaye, amakuru yaratambutse, kuko uko twabibonaga nibyo baragendaga bakikira, ariko nubwo bari barabibabwiye ntago bacecekaga. Baragendaga bakora ama infiltration bakinjira mu mujyi indani, nkuko bari kubikora ahangaha Uvira ndetse na Bujumbura. Bakinjira mu mujyi indani, bakagenda bagerageza kugenda biyegereza ibyo bice, bamenya n'amakuru, kuko bari bazi neza ko igihe kizagera umujyi bakawufata. Foto rero n'ibingibi bya Uvira, ngira ngo abahanga nibaza sinzi nimba ndibuza kubyita ko ari abahanga, bamwe bajya bavuga ati, bari kugenda bavuga ati kudafata umujyi wa Uvira biri gutuma bikurura ibyago indi mijyi nkazo Zanzibar ndetse n'ahandi. Ariko nuza kwitegereza gusanga neza abagabo uko bari kubanza kujya, nubwo hari message nyine yaturutse i New York yababwira ko bagomba kuba baretse gufata umujyi wa Uvira. Turaza gusanga ubwabo ku giti cyabo nibyo bagomba kubaha iyo message, ariko kandi hari aho bigera izo message bakazirengagiza, kuko kubabwira ngo memuretse ntacyo bari kubikoraho nabo ubwabo. Ibi nibyo His Excellency Paul Kagame yanze ku giti cye kuvuga ngo ndufatira imyanzuro ngo dukureho ubwirinzi kwa Munagana. Kuri ubwirinzi turaswe, bisi nshaka kugenda bitindaho sibyo, ariko none munyemere tugaruke muri urugamba mwemuretse gufata Uvira. Okay, ese ko bari kwibwira umutwe nyeshyamba, none ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa bo bari kubabwira ngo iki?
bo bari kwataka bari kwica abantu. Haraho rero bitari buze gukora, hariho bitari buze gukora, noneho hari aho batari buze kwihangana kuko abaturage bari gupfa ni benshi. Aha niho rero bahita bafata initiative kuko kundi bayifasha mu mujyi wa Goma bagahita binjira ijoro rimwe. Bivuze ngo yego nibyo barumviye telefone ye ntacyo yi New York barayumva nta kibazo, ariko kandi nanone nk'abantu bari kuri tele ntago bari buze kwihanganira ibi. Niyo mpamvu mujya mubona baraswa bagahita bandika itangazo, bagahita batangaza ati dore twarashwe, kugira ngo nabo bahamaga. Kandi ntimugire ngo bahamagara uruhande rumwe gusa, bwe bahamagara impande zombi. Noneho baba bashaka umwizo mu M23 kugira ngo bavuga ngo niyo yabarashe yabashotoye. Niyo mpamvu ubona bagenda gake cyane, nyine yega abantu bakicwa ariko bakagenda gake cyane. Ndagira ngo ana ndimo ndabahiza ubusesenguzi bwerekeye ku kuri kwibigiye kuba ndetse n'ibiri kuba kano kanya. Muze kuntega amatwi sindagera ku ngingo nshaka kugeraho, kuko byose impamvu ndi kwivuga na abaturage bakomeje kwicwa hakoreshejwe drone, kandi ntibarase mu basirikare bakarasa mu baturage kugira ngo abaturage ngo barakarire M23 ye. Dawo nyumvire. So rero aba bagabo bakaba bamaze gufata umwanzuro utari mwiza ku ruhande rumwe, ariko ku ruhande rwabo bwo kumva ko ari mwiza. Uretse ko kandi mu by'ukuri hari igihe umuntu afata umwanzuro mubi ariko ntandi mahitamo afite, hakaba n'igihe umuntu afata umwanzuro mwiza ariko we ku giti cye yumva ko ari mwiza, ariko azi neza ko kuri societe uza kuba mubi cyane. Gusa kenshi bikaza kurangira bitanze umwanzuro muzima, kuko natanga nk'urugero nko mu Rwanda hari igihe bashyiraho imisoro ku baturage bagasakuza ngo bazamuye imisoro, ariko nyamara mu by'ukuri finally bakazabona imisoro icyo yakoze, bakazabona yubatse amastade meza, bakabona yubatse imihanda, bakavuga ati kumbe burya ya misoro, which is good, byari bizima cyane. Bakabibona mu bikorwa. Abanyarwanda bazo umunyarwanda araza kubyumva. Reba isiganwa ry'amagare riko ba mu Rwanda, ariko ba misiganwa ryiza represent igihugu kubera imihanda yakozwe myiza, ibikorwa remezo infrastructure, ibyo byose ni biva muri ya misoro. Munyemere mbihuze nibi byemezo izasarambwe zifata kwata ku mujyi wa Goma. Bamwe bavuga ko bakoze ikosa yo kwata ku mujyi wa Goma, ariko nuza kureba urabona umutekano urimo, abantu bari kuryama bagasinzira, abaturage bari kubakirwa ibikorwa remezo, kugeza kose umutekano baragenda bawuzana. Babandi babonaga ko bari gukora ikosa ryo kwata ku mujyi wa Goma, uyu munsi bose ko bayibona noneho sasa nk'ibintu byiza, n'abavuze ati wow byo bataza butuba turihe. Kandi nyamara icyo gihe nibo bavugaga bati mwikora amakosa, kimwe n'abari ku ruhande rwa Kinshasa ubu hari abari bari ku ruhande rwa Kinshasa mbere. Ubu tuvugana babonye ko bari barakoze amakosa, baza kuri kote nzima. Ubu bari kubona ko bari barakoze amakosa kubera ko bari kubona ibintu AFC irimo kububakira ibintu byiza, bakabibona nyine mu buryo bwiza mu shusho nzima iri kubarwanirira. Rero n'uyu munsi hari abagihari cyane cyane muri biriya bice biri kunyana bifatwa bishashya, hari abagihari bakiri kuvuga ko bakinagambanira umutwe w'inyeshyamba AFC, bakavuga ati dore baraha, ari nabo batuma baraswa bari abantu nuko tuba tuyafite. Bavuga ngo baraha murasaha ngaha niho bari bageza aha bagatanga amakuru, ibyo turabizi. Ariko nyamara nibamara kubona umutekano nko za Sake, za Mubambiro, za Ngungu, za Rubaya bafite banezerewe, nabo bazavuga ati twari twarahemukiwe, ati mwari mwaratinze kuza. Nabyo umunsi ngewe mvuga nkubwira, nabyo umunsi nkubwira nakano kandi kuvuga. So rero ibi ndi kwivugira iki? Ubu tuvugana Bujumbura iri kwishyira mu kangaratete. Bujumbura iri kwishyira mu kangaratete, ndaje mbibabwira. Abagabo bafashe umwanzuro wo kwataka Bujumbura ariyo ibyiteye. Ubu tuvugana abaturage bapfuye bagwe mu rugamba ni benshi cyane. Hanyuma izo koru ziva i New York bazigumana,
hanyuma izo ntambara z'akarere neva ari gutega umutego arasa M23 kugira ngo barase Bujumbura. Ibi nkunda kubivuga kenshi, niba barasa Bujumbura nubwo avuga ngo baraza kumutabara cyangwa ngo M23 bifatire ibihano, barayifatira ibihano, ariko ntago Bujumbura ibyo uri kwivuga ngo baraza kwiha amafaranga, yarahabwa amafaranga, nta mafaranga iri buze guhabwa. Ngo niba turasa M23 ifatirwa ibihano, ibihugu by'akarere ndetse n'imiryango y'abibumbye idutabare, iduha amafaranga y'impozamarira, iduha amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo. Ntabwo ibikorwa remezo bizo kubakirwa amafaranga muri zo guhabwa ngo nuko ngo kugira ngo bubake umujyi wa Goma wasenywe n'intambara mwikururiye. Ejo hari igihugu cyavuze ati nimudakura ingabo muri iki gihugu, twebwe nimuze gutegereza inkunga yacu. Nimudakura ingabo muri Kongo, nimutegereza abasirikare bacu tuza kubahereza, baza kugwa aho ngaho rimwe muri kwikururiza izo ntambara. Ibihugu mpuzamahanga byatangiye gukura abaturage babo mu Burundi kuko babona ko ari bari kwikurura intambara. Trump yafashe imyanzuro yo kuvuga ati Uburundi dukuyeho visa muri mitwe yitwaje intwaro. Kubera iki? Bari kurwana urugamba muri Kongo batakwinjiye kurwana. Iyo ni izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada se yo nimba itangiye gukura abaturage bayo mu Burundi. Canada ndetse ajyana n'Abahorande n'ibindi bihugu biraje nabyo none bitevuga ati mu Burundi ntago bikunda, tubaye turi mise, ntago abaturage bagomba kuza muri kino gihugu. Oya, tubaye turi mise. Bivuze ngo ibyo ni ibihugu bibiri, ubwo ni bitatu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haraza n'ibindi. Iyi ntambara yabaye international, isi yose irimo irayireba. Ubu tuvugana Burundi buri kurasa abantu, bikica abantu b'inzira karengane, tukaripotinga n'abandi bakaripotinga, n'amavideo arahari bikagaragara. Ubwo ni Burundi. Mbibutse ko Burundi ni igihugu kiri inyuma ku isi, gikennye mu bihugu bya mbere bikenye ku isi, ariko dore bikwishura mu ntambara. Aho gukora ibyakubaka igihugu, bari kwishura mu ntambara bashakamo amafaranga, bagurisha abana babo kuri Kongo ngo bajye kurwana. Bagurisha abana babo kuri Kongo bajye kurwana. Kandi nibyo murabizi, barimo barabagurisha umunsi ku munsi. Kurwana intambara idafite ikintu izana ku gihugu cyanyu, ahubwo iri kuzana amarira ku gihugu cy'u Burundi. Iri kuzana amarira ku gihugu cy'u Burundi. Abaturage bari kurira umunsi ku munsi, hata abana bacu babajyanye bari kujya gupfa. Kano kanya ntiwabaza Umurundi ikintu bari kubashyiramo propaganda, bari kubashyiramo ngo turi kujya kurwana, ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyashaka kudutera kinyuze muri Kongo, ngo niyo mpamvu turi kujya kurwana. Igihugu cy'u Rwanda mwegeze mwumva ari sasu dutuka mu gihugu cy'u Rwanda rirasari ku mpamvu yihe? Ahubwo ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyafashe abari gufata abajenosideri kikabinjiza nabo nk'uko Tshisekedi yabikoze, kikabinjiza mu rugamba rudafite icyo rumaze, kikabinjiza mu gisirikare cyabo, aho kubaripotinga ku Rwanda ngo baze bazira icyo bagirizwa ibyo basize bakoze. Nabo bari kubatangiye kubahereza ubuhungiro hariya, batangiye kubahereza ubuhungiro. Remure ibyo bagiye gukora muri Kongo hariya, basize igihugu bacyoretse. Uyu munsi igihugu bacyoretse, nibyo FDLR igihugu bacyoretse cya Kongo, nibo bajyanye regamoko hariya. Abatutsi byabagayo hariya ntago byabagayo, ariko Tshisekedi arakira aho kugira ngo arwanye iyi kanseri, izi virus, arwanye ibyo ngibyo nawe ari kwakira, ahubwo nawe yahise ahinduka nk'abandi bose. Ejo n'undi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamubwiye ngo ubwo Tshisekedi yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari kuvuga ko ngo ashaka ko jenoside abatutsi ngo abahutu ngo 300 ngo bishwe, ngo kandi ngo bishwe ngo na M23 ngo na RDF hariya, ngo byitwe jenoside. Abo ni mugani jenoside. Olivier Nduhungirehe yaravuze ati ubundi jenoside murayizi, muvuga murayizi. Ahita avuga ati baguhereho, ati ni wowe. Ntabwo ari bivuze, niwe bivuze Olivier Nduhungirehe, niwe yabivuze. Rero ibyo byose ni ibintu muri kubona byerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Noneho nabo bari kubikora, bari kwica inzira karengane.
umunsi ku munsi buri saha, ibi tubirebesha amaso. Ibi bivuga ndi umunyamakuru, ntabwo ndi umukongomani, ahubwo ndi kubabazwa nyine, buri muntu wese ari kubabazwa n'ibiri kuba muri kiriya gihugu. Nubwo turi abanyamakuru ngo ntabwo dufite uruhare tugomba kubogamira, ariko mbibutse ko igihugu nicayemo kano kanya cyahuye n'insanganya tubona na jenoside iri gutegurwa mu gihugu cya Kongo. Noneho tuzi ububabare bwayo, tuzi agahinda n'amarira. Imyaka irenga 30 irashize, ariko n'uyu munsi ntabwo biratuva mu mutwe, kubera ko ibikomere biracyari n'ibisigisigi. Noneho tuzi n'uburyo yateguwe n'uburyo yashyize mu bikorwa. Twara abatarabibonye abana barabyigishwa ku mashuri, ndetse n'ababibonye nyine barabibonye. Noneho kuko twe turi tureba uburyo biri gutegurwa n'uburyo nyine mu Rwanda byateguwe, tukabona n'ikindi gihugu biri gutegurirwamo, tugira agahinda. Noneho twebwe tukabasha kubivuga hakiri kare bitaraba, kugira ngo batangire hakiri kare. Bamwe ntibashaka kubibona. Nk'ubu mwambwira neva impamvu ari kurasa abantu mu Burundi, muri Kongo hariya. Mwambwira impamvu ari gufata drone azihagurukije ajya kurasa abaturage hariya, ngo nuko ngari abatutsi. Mwambwira icyo bacumuye n'icyo bazize. Noneho bafite abari kubarwanira. Abari kubarwanira rero baraza kubasanga mu gihugu ngaho ntabwo nyine bo baremeye, baravuga ati aho kugira ngo abantu bacu bakumye bapfe, twebwe turabitangira. Ariyo mpamvu bano bagabo rero bafashe initiative yo kuza gutangiza urugamba hehe Bujumbura. Ibi biraba kandi murabyakira. Nimba mu Burundi adashobora kuvamwo have muri Tabara, nayo iravuga ati ntabwo tugumya kwemera no propaganda, ntabwo twemera buno buyobozi gutya bla 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 bla. Ariko Tabara nayo urabona ko isa nk'iyatuje. Cyakoze bishobora kuba bigaragara ko hari ikintu irimo irapanga kidasanzwe. Tabara hari ikintu irimo irapanga kidasanzwe, kuko urugero nk'ubu ngubu urabona ko ingabo zose mu Burundi barimo barazikuriye bazizana kurwana nyinshi. Urumva igihugu bakivize. Ese ko nabo bafite abareberiyo bari kuhiga, ubu nabo nibajya kubataka bakabataka, ubu bararwanisha iki k'ingabo bazimari hariya. Hari ukuntu uko turi kubireba urabona ko bari gukoresha imbaraga zidasanzwe zo kujya kurwana Nzibira ndetse na Shabunda ndetse na Uvira hano, bagafata abasirikare bose bakamena. Amakuru mfite nuko nta basirikare benshi basigaye mu gihugu muhariye. Noneho Tabara ni ikoramo ikavuga tugiye kubataka. Abagabo baraza gukoresha iki birwanaho? Mumbwire barakoresha iki birwanaho? Uretse ko Tabara niramuka yinjiye, amakuru mfite niramuka yinjiye, kuko n'ubundi mba mbifite amakuru ko anytime ushobora kumva Tabara yinjiye mu Burundi yagiye kurwana nayo, kugira nayo yisubize, cyangwa se nayo murabizi ko yanditse ivuga ko ishaka imishyikirano na leta y'u Burundi. Ndabizi ko bahita bavuga ko ari M23 yinjiriye muri Tabara, cyangwa se bakavuga ko ngo ari RDF yinjiriye muri Tabara. Ndabizi niko bahita bavuga direct. Bese nta bibazo bashaka kwiteza, barayiteza u Rwanda. Niyo gahunda. Ariko icyiza nuko urubihakana umunsi ku munsi. Kuko ubukene u Rwanda, ubukene bwa Kongo u Rwanda, ubukene. Nyamara ariko kandi bakaba bakomeje kurasa abaturage bakongomani. Hanyuma reka nze nigarukiye kuri point yanzanye. Mujye munyemerera ngiyewe mu gihe ngifite uburyo bwo kuvuga, nzajya mbivuga kandi nzi ko muzajya mugira ikintu mukuramo. Nagahinda gakomeye cyane, na amarira. Niyo mpamvu abagabo batari buze kubyihanganira kubona abaturage baho bagiye gukontorora bari kwicwa, abandi Bujumbura batekanye hari. Bivuze ngo ahangaha bagiye gukoresha mpanguhe. Noneho kuko urabona ko kubera ko abaturage ba Kongo ibintu barabimenyereye. Ibi biraza kuba bisobanuye iki? Nyamara nihaza kugira igisasu kigwa muri Bujumbura, muraza kubona ihungabana ridasanzwe. Abe Kongo barabimenyereye, none bicwa buri munsi. Munge iriya misile iri kwikubita muri Nzibira, iri kugwa mu baturage hariya bagapfa kuriya. Mumbwire noneho niramuka iguye muri Bujumbura ko biza kugenda. Kongo barabimenyereye, akarago gahora ku mutwe. Noneho mumbwire n'ibigo muri Bujumbura harimo inzara no idasanzwe iri kuvuza ubuha, harimo ubukene budasanzwe, harimo kushimutwa kw'abantu mu Burundi naho gato na hato cyane. Noneho nikubitamo na misile hari ikagwamo hariya muri Bujumbura.
noneho mumbwire dore ko noneho bajya baruca buriya bakarumira buriya Burundi nta kintu bakunda kuvuga habe n'ikintu na gito cyane pe nta kintu bakunda kuvuga habe n'ikintu na gito noneho mumbwire ese noneho misile y'abagabo niramukiguyemo baraceceka uko ugeze kose ntabwo uribuza guceceka uko ni ku rugamba rugiye kugenda rero hanyuma rero reka menye ibanga ry'amakuru nari mfite yose mbazaniye hanyuma reka byose mbibabwire reka mbibahe mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro ubu niko ngiye kujyana nabigenza noneho nawe uze gushyira komanteri mu kiganiro nyine mu kiganiro mujye mugiramo party nawe mujye mu participa muvuga uko bimeze reka ninjire sasa muri party ya kabiri noneho mbabwire uko bigenze